Mantep nih guys, es cendol malam-malam. Biasanya pagi ya jualan ya? Biasanya kalau bukan hari biasa. Wih, Kalau hari puasa sore, malam mantap. Berapaan per porsi? 5.000. 5.000. Oke. Mantep nih. Oke. Wush. Jarang nih mas kalau malam-malam. Iya. Itu apa tuh mas yang di ember? Mana? Itu. Ini. Iya. Ini es batu, cendol. Oh, Santan saya sama lihat dong gula. cendolnya mas. Cendolnya. Iya. Cendolnya. Mantap. Ada nomor HP nggak mas? Kalau Ada. mau pesan berapa? 0857 Ah. 828 Ah, 168 ya. 19. Oke. Bang Indra. Bang Indra. Iya. Nih guys, yang mau ketemu Mas Indra langsung telepon aja. Tapi jangan ditagih utang ya. Langsung aja. Iya, enggak, plastik. Oke guys.